namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel yena muntu of course da ke vulavula hi Gagash man loyi nga ta hi khe ngulinga vele na kokwani Fonyonyo as already you've seen previously update ni ke kombisa ku hayi ku ya hi yona yi xave a Reptam ka na some little doubts swo a problem ntwela ku nga ri problem because munhu loyi a nga hembela ngopfu in the past but yeah ngo probably so va yi xavini yi nyike 80% for now so Gagash vele fika ai congratulate leswi nga fika swi tisa swilwana swo talo vele ku i feel xinjhani such as Mokoena kwala kha yi kombisa ku masipala what are you seeing officer only pains se so of course a kombisa swona Gagash fika ku amen kwalano to commenta un'wana junior kwala fika kombisa ku pain related to I'm the only MC who have armasheshe stuff like that not like proper stuff like that so aro attack win and show maybe not on the platforms anga swona swa the comments aro classini swona Gagash ku ta khatwa a pain leswi nga zi swi endla ku Gagash armasheshe himself has under live address mhaka leya rap ku yi side ra ye sweswi a ni hi fiki hi twa ku yi side ra na side ritweni ku we allege maybe ku anga na pain yo karhi sa hi twini ku i rini yena Gagash ta heleswo mi yi vonini movha ya kokwani Chauke ya yi sasekile congratulations to kokwani Chauke that's a nice car it's a nice car van'wana va ku congratulations ya lama sweet a yi suki mbilwini swi vula ku ri hayiwa i twa ku vava vana va mhani ni nga twa ku vava hi xikweleti xa munhu me ni nghena ku hi na va congratulated that's a good thing that car is nice yi pakanyana laha ni ta va jeleze la yini ni nge va jelezeli is doing so well kwa ku mara ntiyiso mhani ri mi ma ni tiva ni fane vula ntiyiso mina na vona hi right sharp a ku na nyimpi unless yi ri kona loko yi ri kona ta swi vona but mina ni ri congratulations to him that car it's nice it's a nice car na yi tiva ku yi kahle one of my friends is saving it so that's why ni ku yi kahle ni vula swilo leswi ni swi tivaka it's a nice car he's doing so well mina van'wana ku hayi mili ya yena yi fanele ku va ni ta vavisiwa yini vana mani a ni ra hi mina ni nga ta hakela mina ni nga ta hakela installment hi vo va nga ta hakela installment ni nghena ku yi kwela ka swesweswo va mitlangu la ta compare swilo swo ka swi nga ri kona mukhalabye lowa vanhu vo va ku ti tirheleni a twa ku nandzika hi layini ya yena okay by the way rap ta ya kokwani Chauke yale kwa ku ti-images ta ku ta khato ya ha ri kwale as hi komba kun'wana I guess maybe ya ha fika yi travel or ka ha lunghisiwa swin'wana and stuff like that yo yaleyo stuff like that hi twa Gagash la ti-installment kasi still a hi xavanga cash ano hi king no a yi suki swa competition ku ri a cash man yi nga ha hala ku ta installment a redzi swi ti komba tano kwani ku hi Gagash vele a hlamuseli timhaka to a ya ha khukha inani credit score so it means himpela ku nga ku ri yo a redzi as long loko ri yi nga ha ri ka competition I think swi nga va kahle ku Gagash go to xi ya phula yin'wana file so yeah okay hayi ha ku twa ku Gagash continue tirheleni a twa ku nandzika hi layini ya yena so it's good in that way so n'wina mi nghenelela swilo swo ka mi nga swi tivi mi vulavula swilo swo ka mi nga swi tivi mi lava ku hin'we mi lwisa ku vanhu kahle but congratulations to him congratulations to him a va khensisa kokwani Fonyonyo movha yi sasekile mi yi vonini yi kahle ni tshame kusuhana na misa un'wana la ni tshame kusuhana na misa un'wana va ri Imbols vito ra yena Loka life hi mfana kithi uno va ku munhu wa ku hatima lama ni ta ka ni nga hatimi njhani ni ri ndzeni ka ara n'wana ka hina va ri ni ku na yini dyambini lama sweet va ku khuluma ntiyiso mbilu yi ta vavisa yini mara vana va mani na ra mo lava ku ta swilo swi ri kule nawu yi ta vavisa yini na xiboko xa me xa 1.2 million kwani ni na problem mina ni ta va na ti-competition ya kokwani Chauke i munhu nkulu kokwani Chauke and I don't think na vo loko va kha va xava a va xavisa hi ku lava ku khanya mina kolota swilo a hi problem na mina ni ngo ya yes I do
hayi gaga kona kulantisi mina I'm not going to take any side ngokwanja ka indlela ukukhanya gaga kahle yola ukukhanya kahle kayela ukukhanya gaga kanye competition leyi nga go so mina by far let me be honest loko swi vonisa ku xona ntwe na ku munhu anga ku competition hi yona kokwami na gaga in overall yo inga ka competition leswi nga ku ndise ka xona so vhevhena ro ikhe vinanguta vhevhe swi komba ku inspire ya inspire so swi komba ku ri na some sort of a competition loko ni kha ni hi languta hi side ra mina ni nga ni wrong but ni twe loko yo yi compete ku na ye loko ni yima xikarhi straight loko se ni yi analyze so swi ni ku mi analyze leni yo straight ni twe loko yo yi compete ku na gagashi not the other way round you see mavona hence mzimu kutwa gagasha fika level yo maybe I love yi n'wi yimela yena ka age leyo loko se a fika ka 40 ya lenga ka 45 i ta a yi tlula and stuff like that leswi ni takusaka swo so competition yi kona yi compete na yena loko ni languta swo tala swin'wana ya swi ti komba tano ka metro va ti lava ti tattoo mavokweni na a ni tivi tattoo yi va yi onhile vana mani mi nga ti tattoo mi nga ta sungula ku tirha let me be i ta va ntirho wa le xiphoriseni ti tattoo a wundli i nga se sungula ku tirha so ti tattoo leti mi nga vutisi nakambe kwa ku ri rayitela mi ni vutisa ti tattoo leti ni ti ndli after loko se ni kume ntirho a ni ti ndlangi before so ti tattoo leti ni ti ndli loko se ni kume ntirho ti va ti nga onhangi nchumu na ti hlongorisi xigevenga ti tattoo mi ni hlongorisaka xigevenga ni twa ku nandzika ku tlula na chukele proper yi ngenile proper I'm congratulating kokwani Chauke that's a nice beast it's a nice beast that's a nice beast that's a nice beast it's a nice one it's a nice one proper I don't know like that's a nice car the bini la swi bohali swinene mi ndle swona I see you kokwani Chauke then mi vona kwala na mi vona kwala no that's a nice car avuya ntanta kanzi ya mafurha hambi sweswi mi ngo to ni rhumele swikhova va ku na khandziya movha mi a ta na swikhova ni jikeriwa ku mbalise ni jikeriwini va ku gagaji se swikhova swa hela le movha ya me so no mara that's a nice car Grotman it's a nice car it's a nice car mi khensisa swinene mi nga zi mi swi ni tikela ku va mi twi nga ku maybe I'm jealous no na yona jealous ho pfa hi vona ti differences loko ku ri na swin'wana na swin'wana so swin'wana futhi lusi vanhu mina n'we kahle lusi vanhu ti-commenta vanhu to ti bayisa kwihi so but anyway yeah that's a nice car it's a nice car congratulations enjoy your ride xikwembu xi ve na n'wina leswo talatala vanhu va swi komentela ku huma sipa cause van'wanyana ni ri they wish ku ri vanhu va fanele va tshama va kha va holova forever they must just fight the biggest boss in the game cash la maswidi la maningi ni mrhandza swinene guys ne let's meet at 17 lifestyle ku ta va ka ku ndliwa swa proper ngopfu swa so what do you think Master T about this case loko ri himpela rap ta ikona I feel like yes Gagash anga va anga ri na jealous no overall the swi twa nga ku swi vulavuleni but swi nge ku na xin'wana lexi ngo ni qinyana swi mara swi ve xi ba xi hisa lexi ni nga swi hleketelanga this soon yeah a n'wi tiva ye Gagashi yes a munhu wa jealous a hi advise na swilo mara ka this case ni twe loko ku nga ku twelenya xi lexi xi qinyana ma swi twanya xi lexi ku na xin'wanyana xi bakunyana mbilu xin'wanyana so a nga swi twenyana yeah swi nga teki long time since yeah he does not really have a problem with him na ku a yena compete ku na yo you see mara after that leswi nga swi expose swi fika swi ku ndla yena swin'wanyana mbilwini nyana sort of ma vona hi leswo kunjani darling va ku nga ku swi vula njhe a swi suki mbilwini a ni swi tuka mbilwini na mina hi tshame ya ku nghena mbilwini ku kamba mbilwini okay let's say a swi suki mbilwini ye fine okay a swi suki mbilwini but lexi ni vulaka xona a ku heteleleni swi ta ya ku loko swi nga suki mbilwini ni endla yini hi swona loko problem okay jealousy yi le ka munhu un'wana na un'wanyana let me be honest swi ku ri loko se swi ni swi vonini swi okay na jealous ke man let me agree na jealous ni twa ku vava okay a swi suki mbilwini loko swi nga suki mbilwini i swi ku ri swi nga sukeki mbilwini ni ndla yini hi swona wavona i swi yaleyo avo loko no suka se swi ni hlelile ku ya na ya ngangeli kumbe ni ya lawyer kumbe swin'wanyana then that's where lies the problem so swi vula ku a ni nge yi kahelo i ka ha ri mina swi vula ku hawa swi right sweswo ni nga swi vikisa hi swona
ni tlhaveleni ti-stars wa nga ku mahala na ti-stars namuntlha kasi swa twiseka yi pake kahle gaga mjelas yiko hinkwako hayi ya twiseka mi nga hi swi voni loko yena gagaxi vhele a ku xava a ri maxexa ngwenya tsutsuma yi landza mi ni khupe ya fake hala yi ni poyile ku la a ni hi tshembe ngopfu ka ni fonyonyo hala yi ni poyile ngopfu ka mi ni khupa lena yindlu leswa swi kha yi hemba a yi ni poyirini la but then overall hayi swilunghini ya so hi leswo loko ku ri a mi nge za mi subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe.